Na ka jing safriang ka video na kiransan social media bala keno bo doktor bala kren tomet ya ka wei kelong kemi ya ka step ka santarik na ila arjar pusaw ha civil hospital maukurwat na ka khasi student union KSU maukurwat circle ha ka por mensingi kala let sakate ka jaka sumar paniyo jing shai halo ka te ka jingja habakren siglap thai kubor ka KSU kampen rem yunu bat kentu juri pai ba bakin wan sha sumar bakin nong trei ka ni hospital bakidei banya buram mar kelyang kat ku mujing tem balayo lumleng baki brio bla lichim dawai lai thu bakani ka jingja yani ah penang doktor bat katei golong kami kelaja na mar ka jingbom ya buram ya khtien ka thlien lo ong ba katei golong kami kamsyam la sha ban up wat hadien bala tha ki doktor bat khamtam habala yo I baki doktor ki dangbun kam ban sumar ki nong pang hapo ka emergency ka circle lengbau jol secretary usamla plus bor kharjarin dak jingsngo khia ya kani ka jingja ka blami tangna ka daw ka jingbam ya sngo thu ktien kalakan tu juri ki pai ba ka thany but kumju ikinong trei kani ka hospital ba nangni shakhmat ki diban ya buram mar klyang ha ka ktien ka thli khnang ba kanum mi byang ka bakum kani ka jingja di ba bensi ka si tentang mi kan dia ha ditip Piwan saying nang kena ni. Itu pay duty kena dua menit. Pikan ham tak berok ini pergi siang ni. Kim dona berapa yang ni? Dalam nampak bersama ada saying. Ada saying kan? Umur tak tahu pi. Ada bengi itu gue ga video ke bala viral di sosial media. Yang jengjang ni ha sebuah hospital Maukurwat. Dia dapat dari Sukya. But aku juga pun like kenduk ya ki bor berepek ya kenika hospital hang ni keren kerder kan begitu gejengja mana kalian juga kaseng misngo ba yang penrem ya no kerder kan begitu gejengja sekadon gajing bumisngo tu jikten deng ki nuan cimdawai angkat berki doktor hang ni nak takadaw kami kunto te nak kalian juga seng tagawai ga long ba ni kuat berketu la kalong iki nong tre apok kene hospital jure iki pajba jong kadong kathan bedong ke distrik e berkoi bawon cim dawai na kene ka hospital ba ya kaktin klik ni dai ban ya kaktin klik ni dai ban ya kam adkar kanang ba kanomi kano ke jingbom bis tu jingmut hapdeng ki doktor ki nong sumar barok kunjuru hapdeng ki nong pang kanang ba kanong tak mariong ya no nomor kembal kalong mata ka nega jingjia taksi kalong kebalak tak madiong ya kene ka hospital kirman nang ni sakmat kenom don su kene kene jingjia ila keren ru ki doktor barok ki doktor kila kubur yaktai ke bajia mene mustap ki ong banang ni sakmat kina jing skri ke babatam ya ki pajba jo kadong tan bat nakliang jungi ketur ki pajba bahaba ki wan sim dawai hane kumbang la dep ong mene bakin buram tin kecil kini keren ya sutu jengmut kenang ba kenembuk kano jing la sai la sini nomor larakan jas kemne kan pelong ya kene hospital kan pelong kinong trek ne apa jo kene kan hospital bakin kinem kuat su ban wan trek ne nak takadau kuat ban tulang ya barok bangin ai jing trelang in ai ketika mon ketika diang kenang bangin wan ra ka jing trekam apa kene hospital ka ba bed ka bayat bed ya te berkembang long ru jing mentoy ipat ba juga distrik berkoi Duk yung doktor lay tu ba haktu ka por kidon ki kam kes ki bolong ki bakam kia bani tu ki kuntaw haban pe chwai kita ki nopang ki ba don apang jing sistem ka bakam jor te haktu ka por kawan kata ka por kawan katu ka kalong kemi ka bawan sim dawai kun karu haga jing nomor bukun sistem la sekadon ka jing snow nomor bukun juga ka ong ba udan apang jing sistem te ka setting te nak takadaw kami katoga ka jing ya hektin hang tu te nak leng jui kaseng suku aban ong ba kumbang ong mene bangin penrem no nomor doktor udah nak deng jing pressure kam ini itu lo kemiru udah nak deng jing snow kya kemensim berkun joka ustom nak takadaw kami kunto te nak leng jui su ong tangkunta ba isu kuntu tangkunta ba nang nesmat ekonomi su kun kabakun kunto pergi doktor bikin pang Halor kani keju ke jingja ki nong yalam ka New Trap Integrated Territorial Organization hitu South West Kasil District ru kila late benikran bo te doktor hakani kasngi na ka jimpentip ki nong yalam ka hitu South West Kasil District la syam ba ka te kolong kumi ka dei na put dei South West Kasil District ka balawan sim dawai yalau kun jongka henrei klami ke jingania hapdeng kite ki arngun
ka organisation kala maham jur bat be no shisnan yu new doktor hapo kani ka hospital hapo shitiyo Nomor hang nila doon. Bom nak apa hek semua pala ni. Hang yang tahu ni sebelah man por sekor apa ni. Ya kata ngim dam por ngim ko on por ki tang sintin ngom ba. Rapila lum janyo halik do. Bagin ya kata ngai por tang steyo. Hadin steyo ngim ba. Nama sampai tanggung doktor kontra ni iba kham ha ki. Tidak pun ambil itu mafi. Praksi ni kum khar. Pemdon kami mesti bilang ni. Bapli tu ikon, day tu lah kajongkan. Apa itu? Apa itu kalau harapet? Ada itu siapa yang berday bahkan dom ni film. Ambil bahkan dom ni film. Tapi kuah bang kemaru apa kan dia? Nak tak tahu. Apa kan kuah buat jadi semata. Pembeda ngomong wah bonsing cuma ni kendu bapi lagi setuju. Duai longkumi badai nak kasih pot day ba iwan ya kaban wan wat dawai hne nak kamta kajing stom jur jong khun jong u ba udon hapda kajing pang penhiar bat lambe tan kasnam tenda haba kalawan poi hne hapo emergency udon nuwe doktor napo ubah trai hne ubah keren tomet ya i tumta hadu kan ka klip mat kabamta nadu prasiteng iwan poi hne hadu umta karar siten ba ihaban mi no na kaneka dispensary na kaneka CSC baka haban lej wat dawai hang tei hapo private hospital private doktor hang tei doktor morbanyang hadu umta empat sem layo dawai khnlung jo i dang tiak ba hapo kali tengi dap ka jing snow khia hadu kata-kata na kalian jongi kum kasem hito na kalian jongi ngelawan kendu hang tei al snowbok kalong nomor ba i MS ibadai in charge ya kaneka CSC berkawai don entah ngimla banyak keren ai tang rengkat lembat ki staf tena kalian jungi kum kesen ngim don ka wai pat ka lenti ngim don ka wai pat ka kentin namar yaunu doktor la kumba katukan ni teliki kes ngila de kendo na kata kadau na kalian jungi da ka wai ka sur ngila rai ba la dai ban mi no na kane namar ngim sya ngim kwa ya ka bakum kini ki breu ki ban watrai hapo ka dong ka than ka jungi ki balong ru klau ki badon ka mensim ru klau ki bomdon kata ka mensim banyak ngusun ban snolem na ka menta ki dok kisuk nak menta kirit kiria don baca kamersim pasu ngohe baca lagi nak kalian jogi kumkasen ni ai portang sita yo ini doktor bai dai ban mi no sisendon nak aneka CSC kabadon hopo ka Southwest kasih hill district ka jongi namar ba ngim don dak wai pat ka lat lan ngim don dak wai nam ngile kendo ya cibun teligi kes rengkat lembat unu doktor la bun sin ki bru ki haban lek phayeng hadin ba kile kendo ya unu doktor te ni kerpat da ba burom ba pidai ya barok ki nok tre hapo jo kan kasih si kumbangi juyai ban kumbangi jai om ba dalong kumno ngidai ban kham antat ti kaktin katlik kabangi keren kham tam ai kinong pang nama kinong pang akan kadong kathan ka jungi kilong ki ba kinong kendong ki bom tip watang ban keren da ki wai patin tin ru kim tip na kata kadau ni kerpat ni kinong tre barok ba dalong kabala snobha wat keren juat nomlen ka keren tomet ka keren haras ya ki bru ki jongi ya ki duk ki suk ki bet ki them ki jongi namar ba na kalian jongi kum kaseng ladang ilap nginom sya dalai ro kamaset ke bang yo hadin bang lai keren tipo kolong ba na kalian kinom tre hang ne ki om balasai kasngi UMS unwan bad unya kendu yangi bad ka jingdawa ka jongi kalong bet directly badai ban be no yunu bru ban beno inu doktor ndai ban siong ban sa hakan ka dong katang ki jungi amar ki bun ki doktor ki wai pat ki doktor ki ban wan trai ka jaka jungi te ningai scam ba kasi ka balasai na kalian ka jungi ngini kendu markmat UMS ban penpau kalor kini ki baru ki jungi kumno ba raju Kumne kong, ale. kumno ki kam ki jam baro Hoi ki biang lor. ai ki ration jong menta ubnai Hoi ta. ba ukau iu unia Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. ukau 45 henrai ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umdei uba bha Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya ka kot ka khya ka jongi.
Menta ngidei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki ba ngibam ki long ni em ki ba tei ya kamet ka phat jungi. Ladang ngibam ki jingbam ki bom tei ya kamet ka phat jungi. Ila ban yo ya ke jingpang dunas nam bat ke jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ke jing tei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka ba ngibam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngen ngat hagi babun ki jajing pa ka sorkar ka persangkat bala banwan ra ya ka kod ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armet. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.